Amo imam e chapel Sant'Anna croisen turc. Hag o chapel dreo nemet kin, dreo croisen turc. De deve dam d'an istor croisen turc bien. A chapel se va deus outi a rock istor an turc. On va au vorad à rock, hein, dro da nilesman. L'an dudal va nebeut teian emet kin va ket o voraden. On va meignard tut vineva e l'an dudal. Ba zo barez giz brik peus ken kompan. Va dreo peogwir a bale va pell peus ken kompan. Nel pen digile deus a barez brik zo bras. Peus ken oan a tap a keafat d'un tu, a d'un tuel parez eien deja. Gant langolen bien. Setu ur barez led e kalz, d'un tuel ut am gwezek. Setu va chapeio, nel tu digile, vi be a tostar a chapeio deus an dut, vi dan e pas kaout kemen hen d'ober vi mont d'an oferen. Setu vi pep taket bro bas o barez, ken bras a brik, eno ur chapel a vij lead an oferen eni, bepsul, na va meignard tut bas a var belek, meignard belejou e vau, evit ezo be ezo bram, evit just. Setu e va tu de gaout meur de velek pas o hospital. A hur hag idut. A parden e zo ba chapel be blau, la zulez duvion de vijgouer Sant'Anna. Peogwir eo Sant'Anna a patron samman. Tu veux à part de nain. Avec alzek tut was, hag dro da chapel didvez a noferen, a procession de tout. Avec al sud modal dro o mare d'an dut de mingaout bien. Trestol fin mijgouer peu vegne. Be brao an amzer. Setu au pan, avec kalzek tut même sans devezioù.